Enendi motani wa Slota musini wa Kitui ni mamukiye mauvo makuma cha kiokoni cha umundi itina wa kwithia mwe wa mundu muka wa ukuu wa miaka miongo 38 wikitwe itina wa nyumba cia kukombo ethia kisioni kiu kuwa wa kwa mundu muka uu na ula ukuetekana ta unathukuma kisioni cha kunda kindu ni kuetie vuya munene katikati wa Enendi na vala menda maikithiwe usesei wo Otondu Onesmus Chalo okulivoti ni kana wa mututia ni wosiwe ni mobisa ma polisi kuma kiseseni cha polisi cha Central na kutoa nyumbani ya kusovya aku sivitali na munene wa Kitui okunekeli kuthiana kiko kicha kinyamo oyambia mwe wa mundu muko kwa miaka 38 ni wetho wa kisioni cha Slota Kilaki Township Ward wa musini wa Kitui kaunti na Kitui kiokoni cha umuthi wawani mekethani Julius Mutinda no ni mutu kisioni cha Slota lo kwetakana kwa tilivoti kuma kwi Enendi alama vikie kisioni cha Mbanga kioko cha umuthi kwa mukia kiko chethiwa cha madamu mwe waiwe na oka icho kisioni kitu na bahati nziobe mundu kwitha cha area na yethio na mundu akomete na wala ndai mundu akoma chokolata newe eta manjirani ele moka makwa kama sema imwisi na kusisi wethio ni mundu muku la wethio mundu muku chuo matu tabia na to maroka hii area ila twavika yambe twinere yabakinange kana mundu kuspango ya ikwa kwa kusisi kwa na kulingana na latu twavika mambe mundu usuye kiwe wakundu na okondambi waba enena ndikima movo motini no wetakana mwe wa moito owe na maumisi wona nyowaka no wendo kethia wewe kisioni kingi na mwe wako kwa kucho kisioni ki balo umyokanyo kwi Enendi la metho no vetuka nukwithia memondo songio utena kwa samia omokoni kwa tunenga ne onyokali kwa mundu yeyote ulawesi maundu mamuthembo kana wavitukana na mundu manda nzingi cia usovu mathina menu ekakuwana ti solution kia mundu wobitesia enda mabisi nela mailete kana mustake kana wite atumia ngi makuosio ndola mundu aile kwekwa pandu bakuwana ti solution ya mathina latu na mundu niani mwe wa mundu mukono ucio ni mobisa ma polisi kuma kisasani cha polisi cha Kitui na kutoa nyumbani ya kusovya miaku ya sibitali munene wa Kitui rifaro walokuni mbeange wa mbesia tini vote avilingo mbomo Tongo TV ni Onesmus Chalo.